itiba venda dera chingo dera zwa mishasho. Yeah, welcome to the Van Rap Radio. Ndingadzina ndiduka niswana ndingwana ndi wa mahungoni une baba wane vanga khoḓibudzisa hukutangana mini. Why ne mana musi o tevhya dzina la khadzi afho kha screen hukutangana mini une aswika vhori ri kho thoma ngo vhona upfi a tshi to dzhena vho Makhadzi. Ri sa dzhena kha loi. I just want to congratulate everyone ane avhori wo nominate. Yeah, the nomination that come ngadzo is nomination dzeni dzila dza dzi SAMAS Awards, South African Music Awards, dzine dza vhondi dza 2020. Apa ndi musoro dzena dzi nyimbo dzine dzo dina nga maanḓa u fana ngekhala ngo fela la vhondi 2019. They can never stop us. Bangasi vale mageta ro para skela mki. Like a Tory, you so special. I'm here to work hard, teenage being a chami dambo. Itiba zwenda dera chingo dera zwa mishasho. Okay. Yeah, so one nominate what the nominations are out. Zunda ngotamba zone before I even go further ndizori. Zunga sunda ngadomba zone apa zo zinuka video. As zwithu zwine ndakhamba ndi vhungoho kana ndi fact. Ndi nga nḓila ine I'm seeing things. So ndikhombela zori ndi songo khotiwa happy nne ndi kho to zwivhea so ubye ndamba hezo ndi nga murahu musi gomba komba Makhadzi o swika une a posta apa kha social media a tshi kholila gomba fanoni man a tshi kholila uri track ino ni wa khipfe ko dia fanga murahu right diva ana DJ call me na MRK ene abori if Matorikisi haka Matorikisi ndi ngwa track ino dina nga manda yo swika ya chinyadza nga manda apa khala South Africa na nenge nda mashango ndi track yako zita nga manda so Makhadzi o swika une abvisa vhuḓipfi hawe a tshi khwamba uri i track yo chinyadza mara zwi tshi vhoḓa kha mafhungo ri recognition hayi zwo bala zwo nda khwamba zwone ndi hezwi ni vha nga khou zwi vhona zwino afho kha screen ndi mafhungo ane a khwamba one uri ho tea na ene o ḓi recogniziwa ngori track yo chinyadza nne to amba ngona ne track I've seen uri in ngafano South Africa, Brazil wo guy Africa as a whole track yako diena nga manda komba Makhadzi ukubvisa vhupfiwa ari congratulations to all the SAMAS nominee. So sad for not being recognized as after what Matorikisi did to Africans last year. To all my fans, I submitted everything. It's just that ndinga ndoneta chinyama. Okay, kamsa ngambori ndingari ndoneta ndinga ndina chinyama asimbedze no simbedze uri kupfolila ukupfa vhutungu are your love and support matters and simbedze na zwi vida vya phala phanda ezo zwi emoji yeah zwina khwamba zwone ndi zwezo a tshi khwamba uri ukupfa nga mbilu vhutungu uri no man after all the work you've put in a track yawe ya ita zone na musi akho recogniziwa akho wana chithu ahuna na hune akusumbedzwa hone nga SAMAS uri kamsi yeah man you are gonna win this or lose this, so we just nominated you as ngwitea vomuvha nduri zimwe zwino zwa fila ndi ngari wa to fila ngari wa to velwa nga nnḓa so zwino nda khwamba zwino ndi tshi khwamba uri mafhungo maṅwe tshi a sedza ri sa khou sedza nga maanḓa fhedzi kha Makhadzi ri nga ri khou sedza uri zwi nga ri tshiṅwe tshifhinga if you're not signed to the major labels zwi a konḓa nga maanḓa u swika hone na nominatiwa nano zwi vhona vhathu vhanzhi vha tshi khou complain vha khou ḓelila uri hey a ri ngo nominatiwa ya ri ngo ita mini so if you're not part of big companies like vho Sony vho what's this other one aperna menina ba diva zwino ndiko hangwa hiṅwe ya vhuvhili ya Sony kana Universal athiri zwi ya sumbedza zwimwe tshifhinga uri zwi anga zwi ya konḓa nyana usiko na nominatiwa ṱoḓiani ani pa party ani vhathu vhane vha vhori they are the big shots ndi zwithu zwine ra ngamba zwone kana na vhuḽedzani kana tshishumisana navho zwi nga ndi hune na swika hune na kona u wana dzi nomination zwine ra khamba zwo ri tonga rene no ḓo fhedza o dzhena nga hanengei ya ri gwakwani vha ḓo ḓivha vhona vho Casper vho no ḓelila lunzhi uri hey ho itea mini hey none why ndo lose hey ho ṱangana mini so it seems like it's a trend zwithu zwine zwi dzula zwi khou ḓi itea fhedzi a thi khou ri ndi zwone u to zwi amba ngoralo ndi khwamba base kha zwine ndi tshi observe ndi tshi sedza ndavha ndi khou vhona zwone nne ndi khou vhona uri zwine zwa zwi khou tshimbilisa zwone hafha nnḓa u tshi vhona nga nḓila ine wa wana uri artist nnzhi dzi fhedza dzi khou lila dzi khou complain nga zwezwo zori why dzone dzi sa khou wana dzi nomination edzinoni hu ri ngeno music wavho wa khou ta damage ngorali ṅwaha woṱhe kana ngoralo
so nṋe nga tamba zwone zwo ri gomba Makhadzi kha farelele kha khwaṱhe zwivhuya zwo kha ḓi ḓa kha konḓelele zwine nda khou amba zwone ndi zwo fhedzi uri in this industry shit happens. Okay, I don't think that numbers, but shit happens. So what I'm trying to say is sorry, stay focused, hustle, keep on working. I'm not saying ori soto raro chidaka nomination, but behind the doors. It looks like that ngori ahuna explanation nanga for all these years. Richard one track dzinza dzikho rapedzisa nominate usaite mini kana dzi soko nominate just nomination ya wina lungu trakevo lunena wanisa pfesesa no majaji bofuna this and this, but ne I'm just nema zwenda ngambo ndi zwezo. Makhadzi she didn't get nominated zuko pfisa butungu record recap kana record bambudza zori ndisatu vala hapo noni zwiamba zwone ndi zwa uri congratulations to all the SAMAS nominees. So sad for not being recognized after what Matorikisi did to Africans last year. To all my fans, I submitted everything. It's just that ndinga doneta chinyama. Your love and support matters. Osika unere nga tito amba ti rawasumbedzanya na mimwe ya miledza vhathu vho ḓi dzhena hafha noni vha tshi khou amba uri oh sorry muratu vhaṅwe kha ḓi amba we recognize you. I don't care about someone nominees. We are used to this. Okay, so it seems like it's not me. Vhaṅwe vha khou ḓi amba uri utongari dzidzi sama ndi zwi scam hevan ha obipa musi mudzimu. I'm sorry about that, my dear. Those people have their own people that they want to celebrate. We recognize to mobilize our people, not to vote for support. For no support them. They do not recognize Limpopo talents. Pezi asangonyama, my dear. Haise panda now ita muzika wa queen. Yeah, ne. Makhadzi, firstly, it was King Munada not to be caught up on the lockdown. Now there's no ways. Yeah, utongari zone vhathu vanji vha khou ḓiamba. It's not me alone nda khou amba zwo ngobona ndiri vha khou ḓisedza hanefho dzi khou ḓi gonya. Don't stress about not being nominated. There are politics behind the nomination. Winners focus your energy on making music and your fans will reward you. So it seems like I'm not the only one that observed from a distance and see something the way never to. So far, Fela and Fasahi and Jiga Baeke were nominated for Record of the Year. Hence, Matorikisi was breaking records international last year, and we never nominated. But the Muzanzi, you have to know someone. Yeah, ne. So some of the comments not wakwamba zoning amrams gomba or poster. Haka Matorikisi was a national phenomenon. Someone is not doing their job at the Watched Awards. Anyway, Matorikisi was one of the biggest songs in the country, but was never big on radio. And now this, our industry is a scam. Guys, I can't read all the comments. Mara mapungondizo ya zonabu diffibune watu wakwamba one. Musuchi kodaka pungola Makhadzi. I hope next time one as nomination, I'm happy most of the artists, they are making sure that their music is out there. Nezunda ngatamba zone ti arturo the Canberra venda, arturo the Chinyera venda, arturo the Lera Joy. Matorikisi was one of the hit track in Neabego Dina Zone and Manda Pedro Sika Une. It didn't get nomination. So Zundanga Tramba Zone is Zorbat Artangane Zorni Zitu Zaitea Zungoza Zitu Ningas change up Shangoni. There's nothing you can really do. Sazunova could divona zone. Yeah, so but not zone. I don't really like to get into a lot of politics in music industry. I keep quiet because yeah, man, I've been there, I've done that, I've seen this and that, and some of the things I rather keep them to myself. But what I see, some of the things, I'll say a little bit of it. So now Amazon is follow me on WhatsApp. It's 0826937124. Facebook Nema Wama Hunguni, Twitter, and Nema, Instagram, _radio_ Nema. Kananan cheka anepa umwe hote na ngadingwana online. If you want to read more about what I've been speaking about, you on www.zochitangani.co.za. Nezonda mbazo ndizondi nifunanga manda. Na lorali mbiru iko baba man. Kutobozori au nazuna rangaita. As you know, man, the life in the uchiro.
ni songo ngo download na music mu Makhadzi une khamsi ngani kho ṱoḓa wa mahala u wa wanala kha www.rendafiles.co.za na www.venrapradiostation.co.za. Hoyo ndi music une she gave us uri ri upload arongo upload ri sina thendelo ndi zwine ra uri ri ṋekedza zwone. Nṋe ndi ni funa nga maanḓa Matorikisi ni a ḓivha ngongo lale tshiru dzhenai ha itea zwithu mara ndi vhutshilo life.